Akındarga dem güç berip oturumuzdur. Kana geliniz. Anda salamatsın ağayın. Salap tamak jep gelsen anda men salgan yerden çavayın. Göl kıvırdap bereli halkım götürülsün manayın. Anda tulbar çukçu baldardı. Buna tuş geldi yerden çapbastan bir tuğralap durup çavayın. Ben daira sınırdın geçeyin. Bu geçir düğnege toktavay birer düğnege öteyin. Sen de kadırdı eldin ulelen ben barkına bugün jeteyin. En Elmir Ustat aytkanday aytış bululu bağırlaşı Mukemanın esine salıp öteyin. Jana bürö niho dep jattele mendelen everybody hello guys welcome to aytış cage dep agayın elmememezen deşeyin. Ötkönde çuçuk ulak suğursam kadimki çağılgan akın emespi maga Nazarov bolot tuş bolgon. Buyursan anık aytış bolot dep moğuljer duudun iş bolgon. Mına kalıstar güven el güve barısı duudu olup türeşkön timele gol girgensi futboldan. Anan bilbeyim baş tartıptır Nazarov menden anca nazar nege tış bolgon. Çağılgan akın kadimki kaçan canarın öçü iş bolgon. Alavan kürüs kurçakın anda yamaldarı ciş bolgon. Bürok kalıstar çeçim kılıptır maga mukem geldi tuş bolgon. Buldagın oğaylardın bile bir emes kulunun acerdin kutkonlar. Muke sağımbayday çınardın. Bana butağından çıkkansın. El mirbektey zalkardın. Kuçağından çıkkansın. Özün süper sayaksın. Bürok çüydün susun jutkansın. Elingen aytçı sırrыңдың, elinge tökçün ırыңды. Akın katar zamanda sen eminege razısın. Begin eminege düşmansın. Alırası akıl gevin uqqanmın. Alakanından uçkanmın. Kutmanım Elmir Ustattın tuğra uçağından çıkkanmın. Gece ustatım kubulcup sanat tökkönde kucuruğançın uqqandın. Akaktay tişi jarkıldıp, argende yünü şankıldıp. Tebetey bolup bulutlar tetigi gökte kalkıldap. Hazır ırın en sevelmirdin ısık göl muңdu şarpılday. Karanı salıp müşkülgö kasiyet göldün üstünde kara kayık kalkılday. Akını getip akıret alamdın muğunu kalçılday. Mese bugün sahnagan Elmirbek çıgat degen söz ikinci gayran aytılbay. Aytsam men keptin açığın, o çiken arsıstın berem katığın. Tigin ağuydu qarap kan qaynayt, ağlarga çıdap gel atkan ak kalpak elgen razımın. Kalkım suğun tartılıp sol bosun, tigi su satkandar oң bosun. Antkeni su sumol, meken bay turak, sululuk jana tazalık suda dep elden aytılat. Bir neçe sıyqır qasiyet kalkın bir ele suğundan ay kamtılat.
Kandırat kulak kucurun kaşka suun atsa aksa şarkırap Kotuş tavanın uğurtasan koygondoy şirin balçılap Taşların Bişkek suun kımız tatsan tangdayga tilin tartılat Jaraga darı jeginde jay kalıp öskön jalbırak Tirüge bakıt tamandı tikeni tursa saygıla Mugevayız Surantpay ulavar jağım Suluktan meni karmadın Lirik akın dep koysa Timele sarasep kılıp Gettin sen sayasattın tarmağın Anan supsunu suğan kempirdey çirkin Su satkandardı kargadın Nalıma bolup alıpsın, naçar çıkkan sıpaldarın Algaçmında gelgenin akkomuz kolga karmadın Yanşanıp jakşı gücürçelen çirkin barmağın jara çaynadın Anımını gövaydı, vayalım tartıp algan sıptigin ağıy jaktı kargadın Muge bir sözün baykasam, bir sözün senin rekviyemda, bir sözün senin feleton. Şanağı mandatka jetpey kalışkan deputatlar öngdönüp çirkin munkanasın negesin. Kadimken aytike kalık öngdönüp, bugün jaraşıp durmak bul жерге, tagoşoň aytıştın törün edesin. Altı cıyın top bulut Eki çakmak kağışsan ortasında çok bulut Kalayıp kalıp bilsener yakınga tuş bolsan çirkin alergiyan koskolut Ana mukemdeyge yakınga jup bolsan çirkin energiyan top dolut Esil gayran bulbulum Elmürdün eskerümenen başladı Bugün işon alat okşana Суусунун канаты коя була. Сүрөп туралы гана тугандар. Vayken arbın çeçem var Arbın gösüm var Har vakta tereң var, har vakta genem var Bırak eli ta sözüp sezip östörün Eldin ukbas gereң var Men alardı Aytkandan takır jadabayım Alardı sındap savalayım Tamçı tamçılap olturup taştı teşet degen var Men elimdi dayım süyömün Elimde soğut jürögüm Elim elimdeyim kadırım elimde dayım bilemen Kalın el tursa kaygıda men kaysarıma gülömün Vayke tыңдай бер кепти тыңдай бер Сындай бер мени сындай бер Сыныңды мага тынбай бер Акынсың байкең акынсың ак комуз кылын тырмай бер Жакса да жакпаса дагы жаныңды тыңдай бер Эсиздер эчең кен жеде эл жеди жана жер жеде Sen ырыстың элге жадырап ырдай бер байкең ырдай бер Жылчыгың жыртык айланды жыргай бер байке жыргай бер
Жалаң қайғымың болған қайрығы, мұкем қазырқың асан қайғығы. Бұл азап мұң болған қайрығы, мұкем азырқың асан қайғығы. Аманшылық ден солық, мұкең адамдың екен байлығы. Болбоса заманаға тарынып адамдың жүрөт айрымы. Esendік деген ойласаң, шын ел жұртымдың байрығы. Деп мұкемең айтқан қайран кеп, үйірі қайғы мұң болған, өзің үрпейіп қара сұр болған. Мұкем үмітсіздіктің айғыры. Мұкең 30 жылын алып напшыдық, 30 жыл жылып чаштардың, 30 жыл жерді чапшыдық. Аян пикет митингте мынан аял еркек кемпір чал аралашып барыбыз арғайсы жерден чапчыдық. Қуышып мына кел атып көрген жоқпыз жақшылық. Жетекчі болам дегендин желібіз шығып тұрған кез мына жетіншісіне тапшырып. Анседан үмітім үспей жашаймын, қайғымын деген нәрсені қақыр қуалап салғым келіп тұр. Мұке ха-ха-ха деп қаттыр. Мына жооп болсын мұндыздан. Ағайын қырғыз асылдар, бүгін айтышқа шықтың ақындар. Теген ақ үйің толып байманап, ағайын қырғыз жақырлар. Мекенді жеді тоноды тегі месі пустой пақырлар. Алардың албай қапарға, айтышқа шығып қатарда, күні тоқтой болса да, күлкісі тайлық ақын бар. Сен жана өтпей қалған депутат, қурағырлардың салыштырып ырдадың. Мен ешкімісін білбеймін. Мен қырғыз еле қырғыздайым, қырғызым үшін сөйлеймін. Анткені жашоо деңіз біз балық жаныры беркін сүзөбіз. Қаласақ қалқып үстіне, қаласақ терең түшөбіз. Жекте бар жемді балықчы біз жем істеп жеке сүзөбіз. Антып қалаған аштың издесек, қайырмақты тиштесек, қақтаған отқа қайнаған қазанда майға түшөбіз. Бәрекелді. Ой, бұл саясатты сапырат, попчике демократтың чіркін қалпағынан бүткөндей. Ақиқат жун ақындың талпағынан түшкөндей. Ақылесін мұкемдің Адахан Ким Самбаевич өзің аралашып түзгөндей. Текебай Өмірбек мұкемдің қомызын бұрап бергендей. Аптырап манып Өмірбек мұның добушын сұрап бергендей. Бабанов Өмірбек болса, бүгін оппозицияң ырдайт деп айланаға келгендей. Мұкемен Полордың ұранын жаттап келген көрінет. Жалаң плакаттарын чекеге чаптап келген көрінет. Ештекесін қалтырбай есеп чотын қырғыстың тақтап келген көрінет. Есес Нұрлан Мотуйып өспай кесің емес бе? Мұкемді таптап келген көрінет. Ой, долбасын қағып қой. Болбаса бақыр чақ бақайын дөніп, мұкем қомызын чағып елге. Бәрекелді. Ана ке, мұна. Уақыт болып қалды, мұндызбай, уақыт болып қалды. Екі ақынға тең бір көрген қолшалар болсын. Чыңғысхан, сен бір доктор тұр, мұндызбай, келіп берсеңіз жанымызға. Жақшы айтып болды, Өзі қырғызға саясаттан сөз сөйлесең барына бірдей жағады да. Өзгөчө жақын екенбіз. Мен ойлаймын, мына ушул жанында тұрған, оң жағында тұрған Кожоштун уулу Чыңгызхан бүгін айтыштын мыкты образы деген наамга мен татыйт элем. Силер колдоп бересиңерби?
Дизайнері Миррахим Опош деген бір өзінше башқа бір мындай эмебиз бар. Анан Мундузбай байкемдин лирикалык отступлениялары өзгөчө алкышка ээ. Бар болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Мына. Мощный болду. Кичине дагы болсак дедик элек, бирок мындан кийинки акындарга дагы мындай эме бердиңер окшойт да. Дем бердиңер окшойт. Мындан кийинки дагы 4 жуп бар. Ошолордун оргуштаган айтышты күтөбүз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шекербек Адылов агабызды жаныбызга чакырабыз. Аксы районунун Ак Жол айылынан болот. Шекербек агам, келиңиз. Шекербек ага, кандайсыз? Оң жагыма өтүп бериңиз. Сиздин атаандашыңыз Абдивали Акимбеков. Элтер телеканалында иштейт. Айтыштын ардагери Чоңалайдын уулу Абдивали акени биз биринчи чакырбай калдык. Кечирим сурайбыз. Ушундай жазылып калыптыр, бирок мен ойлойм эки агабыз тең мына эме жакшы айтыш куруп берет деп. Кол чап алкап эки акынга дем күч берели, ардактуу көрөрмандар. Жеткенче төгөлүп азыр эмне болот ким билет, аны маңдайга жазганынан дой көрөлү. Анык деши кашыңданы калкындын алакам менен жөнөрө. Ey şakege gezek vereli, şandantып şandı karacı, aytıştı şanga bölür. Hasanbaydın jayınanın akındın bары толуптур. Akındardın kadırın ala толуптур. Türünün Hasanbayımdın tökmeler mundanı толуптур. Tökmelerдің kadırı karaçı to'menen birge boluptur. Emi qaysyl akın kuş keletdi, valladan mınanı suranıp anda joluktur. Joluktur desem karaçın ordolu boştun jerinen. Çoңalaydın törünün mına key abdikem özü geliptir. Allah Taala beriptir. Abdikemin janagı jaştarday bolup toroboyum. Jamandığına joloboyum. Hankeni sizdey bolgun asılda, barktaylıdağı saktaylı. Aldağınday karaçı, 12 degen жазууну дагы, жаңы дагыдан 12 жолу чаптайлы. Hankeni Abduvali'de yakında rast bulup жаткан кезинде, дагыдан бекин сактайлы. Atalargan ulangаны, салтты балдар улап жатпайбы. Байыркылардын өнөрүн ушинтип балдар менен сактайлы. Бал тилди берген Кудайым, тең Алладан мынан оозуңа шекери төгүлгөнсүп жатпайбы. Эми төгөрөктө топтолгон ар кимдин оюң ар башка. Ey korkma ölen kırday bir Şekerbek karıvın turgan bulcakta albaysın bu can başka. Ay kulum çoğalaydın yerinin abdike korulganı geldin be, je torayın dep geldin be. Soğuyun dep geldin be, je soğulgana geldin be. Ayçıçının abdiken oşul ayta turgan belginde. Al aytarım menin oşundoy, alış jatta kevim jok bürök avıken açığın aysam çınında.
korku durgan jerim yok. Jön gana sыйлап jatamın, oң kanat bilen sol kanat içkidegi Kırgızdın bütündügün saktagan. Azırkı kezde sen özüň oşol içkidiksin tыңызың. İçkidikten çıkkan bir kezde, muna buyak bilen Moldo Niyastın kazadı sыңırısың. Oşonduktan özüңdü bağlayın dep turamın, jakşılıkın Abdike karayın dep turamın. Abire urulgan kezde doğulbas, unçukpay turup oğuzun bas. Soğulgan kezde doğulbas, Abdike soğuspoy turup oğuzun bas. Bul degen dittin eken belgisi, Kanakeyandan Abdike'n aytar eken elime, Una bısak akşaban ergişe. Alışsan da Şekerbege bir koyluk naktan adım var. Aranardan aksakal uşul Abdüveli karın var. Karın var jerde karaçı, kakşansan inim barı var. Uşul aytış ulanıvı jer yüzüne geçseken. Jeti duvan jergesin baldargan ayçu bir tilek bular aylantırıp ötseken. Жалғыз эле туугандар боргорун бишкек каал эмес. Бул айтыш тек Кытайга чейин жетсе экен, венгерлер ал жерде өткөрүп аны кетсе экен. Айланайын Шекербек, бу Токтогул менен Барпынын Keçegin alıp kalgan savagın, tuğan bay benen aşıralın alardan alıp kalgan kamçımın. Sendelen oşol bayağı sıylap ırdap jatasın, alan sıylagansıp kalpele çında vırdap jatasın. Kokus karaçı, komay yerden bilgispey kayra vırdap jatasın. Ey koltuğuna düşsem men, tumçukup kalbaydı kokustan sayra vırdap jatasın. Abdike'n özüň aytkanday, bayrıtın öler öçpögün, karaçı basıngan sayın göktөгөн. İlgerkin öner öçpögön, mindivilengen sayın göktөгön. Yiyilgen kesten yiyilgen bürok çıkkan emes çiğinden. Oşa çiğinden çıkbasan eken de baydı vırdap jatasın. Momunday uyuşturgan jaş baldarga aldagınday sözüңdü kalpı vırdap jatasın. Aytış degen çınandan alamga getsin paralıp. Aytış menen karaçı, aytış kondun arkalı. Özüň dagın uyuşturgan aktanday oşol arkalı. Muna ke kançalar çıktı jaralıp. Andıktan jaştar degen jaştarda ösüp jatkan uvaga, dağıda bolsun aldıga göçüp jatkan uvaga. Janaň özüňiz Abdike'n abetke çıkıp aş yedin. Aş yegenden kiyin tüzeleň aytışamın bas dedin. Taşkent iski aş yedin. Andan kiyin karaçı tartışamın bas dedin. Göğsüň açtın oşondoy jegeninem bilinet. Baştın kanday ekeni degeninem bilinet. Haleme Kurultay Folk'tun kanday ekeni janagı keberinem bilinet. Kanday bolsa oldan Abdike'n oy, çügürüp turgan karaçı aldagı kızıl dilden bilinet. Vaqt bolup kaldı Abduvali aka, Vaqt bolup kaldı mı? Kalыстар тобы. Bir жооп берип коебуз, Tuğra aytasın Şekerbege, salkarlardan bata alıp, aktandaydı at koyup, atın mıktap çak koyup, aytıştı başlagandan biz elek. Anı altın komuska aylandırdık çınında. Alemi bugünkü mına karaçı zaman bakılgan baldarın, bizdi jolup durdun uyumga. Omunday aytıştın özüň bilesin, zamanыңdın zalkarı SSR artiste.
Баяғы болот шамшиып ошто баштамыны берделе. Балдар уңгусун улап жатпайбы? Жаштар күлүп калсын деп bunun сырын улап жатпайбы? Эй, ушул аман болсун жаш балдар. Баяғы карным нугунурдап жатпайбы? Баракелде Шекербек аба, Абдуал ака, чоң рахмат сіздерге. Чоң рахмат. Мен Абдуал аканын колун өзгөчө карап коюн. Биздин атагы чыккан далайдан, өзү келген алайдан дегендей жаштарга, биздерге, жаңы муундарга мына биз барбыз, биз ушугундулап кетчүбүз, берчүбүз биз деп алыстан атарып жолгарып келип туруш Абдуал акабызга ыраазычылыгыбызды билдирип кол чаап таштап, сизди узатып коелу. Ордуңузга чоң рахмат. Аман болуңуз, бар болуңуз. Шекербек аба, как всегда красавчиксиз. Тыпыйган красавчиксиз. Кыргызда сиздей тыпыйган красавчик чыкты. Кандай отурасыздар, туугандар? Маанайлар жакшыбы, айтыштар жагып атабы? Эми мына даамына келип жеген тамактарыбыз аш болуп, мына эми кулагыбыздагы баш болуп турган учур кез окшойт. Ар бир сөзүнө көңүл буруп айтайын деген сөзүн туугандар, Мегакомго жагы бир жолу ыраазычылык билдирип койбойлубу? Ордого чоң казанга жанакы тыйын деген немени салып атат. Акындарыбыз ошо менен кошо күүлөнүп атат. Бизге дагы шаң тартылып атат. Мегаком компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Спасибо большое. Чоң рахмат Мегаком. Шоро компаниясы 1992 жылдан бери, мына туура 29 жылдан бери Кыргыз улуттук суусундуктар дүйнөлүк бренд кылып айланткан бирден бир мактана турган, даңктана турган Шоро компаниясына табылды. Акебизге өзгөчө даңк жана рахматыбызды айталы. Жана бүгүнкү айтышыбыздын банкы бул Бакай банк. Караңыздарчы, бардыгы төп келишип, баары бирине куп жарашып, мына банктын аталышы дагы Бакай болуп чыгып атат. Кол чабыңыздар болсун биздин өнөктөштөргө. Эми мындай болуп атат туугандар. Мына илгертен акындар ошол жанакы мен айтканда сөздүн, көөнө сөздүн, ошол жерлердеги болуп аткан окуялардын, куулуштардын алып жүрүүчүлөрү ошону жерден жерге барып, конуп, көчүп, той топурларда, жакшылыктарда байга айтып жүргөндө, мунун бардыгы акындарды биз ошол контент деп атпайбыз, азыркы тилдечи контенттин алып жүрүүчүлөр болгон. Эми азыр контент көбөйүп кетпеди туугандар? Контент телефонуңарда контент, Instagram болду, Facebook болду, анан YouTube болду. Ошон үчүн мен ойлойм да, ошо акындарыбызды бара-бара ошол дүйнөлүк контент мындай барып баратканда, биз ушул жерден тайбай акындарыбызды дүйнөлүк контентке кошуп коелу деп атабыз да. Кандай дедиңиздер? Ошон үчүн бизди YouTube каналдан көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам дуайлар жолдойбуз. Жанакы бармакчаны басыңыздар, лайк деген сөз экен. Анан эмени коңгуроону басып, подпискалардан кылып, Курултай Фолк деген эмгек жамааты жасап жаткан жакшы ишке сиздер дагы күбө болуңуздар. Бизде өзгөчө миграцияда жүргөн, алыста жүргөн кыргыздарыбыз көрсөткүчтөр боюнча YouTube'да аябай жакшы көрөт экен. Ошондуктан бүт залдын атынан, бул жактагы айтышкерлердин, акындардын атынан биздин жалпы чет өлкөдөгү жүргөн мекендештерге саламдабай жолдойбуз туугандар. Айтыш көрүңүздөр, бардыгы сиздер үчүн. Кана эмесе, буга чейинки айтышта билесиздер, Чыңгызхан Кожош менен Мундузбек Усупбек байкем кечирим сурайм, бираз мен дагы эмем да. Бет келди эле Мундузбек. Анан аябай кызуу айтыш болду. Мен ойлойм, залдын пикири бул жерден эки ача болуп калышы толук мүмкүн. Эми бирок биз бүгүнкү акындардын финалдык тагдырын, өзүбүздүн бар баамыздын баарын ошол калыстар тобуна айткандан кийин бул ошо кечеки жеңүүчү болуп 1-2-3 ким деп ойлойсуздар? Кимдин барбы? Элдерден бир аз эметеличи, бир аз үн салып койсоңор я. Кандай деп ойлойсуңар? Бул жактан Мундузбек Усупбек уулунун күйөрмандары барбы я? Мундузбек лирик жакшы лирикадан төгөт экен. Кадимки Токтогул атамдын тебетейин башына Мирахимдин доосу салдырып алдыга салган экен. Чыңгызхан Кожоштун күйөрмандары барбы бул жерде? Эме нагыз демократия кылдык. Элдин да чечими менен калыстардын чечимине туура келди. Туугандар, Чыңгызхан Кожош финалга чыкты. Эме ушундай болду. Так, кийинки 12-чи жупты айттык, 13-чү жуп туугандар. Биз Бакыт Шаршаналиев, Бакыт мырза Таластын Карабура, Бакайыр, өзү улакчы, сөзмөр акын Бакыт Шаршаналиевди оң тарабыма чакырам. Коштоп алыңыздар. Анын алдында Балбан Чалыш акын Тогуз Тороонун Кош булак деген айылынан Тынчтык Эсенбай уулу. Караңыздарчы, кандай колоритный акындарыбыз келип отурат. Кийинки кеп кезеги, сөз кезеги сиздерде болсун. Акындар.
жанжалға жық болды. Төкпесін төрге шығарып, тепті қырғыз кемеңгер, көп айтыш болбой бұқ болды. Чечіліп анда тұрғыла қалқым чечкендей кишен бұт қолды. İçine koştup қолдап тұрғыla жоқ дегенде көріп жатқандай футболды. Шынчаң ақын içінен маған улақчың ақын жұп болды. Ені көкбөрің ойнап жатқандай, бүркілді шөлік бақытым көр арман чапсын бүт болды. Жүзің бір сонын албырып, кимеле жүрөктің төрін жай қылып, арғымақ таптап минесің тияғы таластан атың алдырып, аялыңды мес атқарап сен сүйіні қойдың жазғырып, алемің айтыштан кеттің алыстап, сені улақтың ойның азғырып, көкбөрі күнден ойнойсың ойынға құмарғандырып. Абырок чоң улақчы бол албай чокойың жүрөт кайрылып, кечинден үйгө келгенде кебетең сенин бозала, кийимиң келет айрылып, айсага шымдын аласы түтпөй койду деп абай кушпай кичең жүрөт кайгырып. Biraz kökbörü tartıp ezelden kandırgan erler müdösün. Paralında tulparım bakıtın kaydan cüdösün. Ayalın geyit devesten sözlerin baykem tüzösün. Kaygırbayt kayra suyunöt, at mingendim faydasın tıke tüngirgende bilesin. Tündün aytasını senin içine kaydağı sözdü tapkanın, eli rivattı çapkanın, ben elestetip başladım. Temine verim zöngü dalay teşilgendir başmağın. Oy, kaldaygan kalka gep kılba sen kamçını tetir çapkanın. Abirok, senin elge belgülü bolduğu tokol alam dep jatkanın. Negizi sahnadan ele bilindi, sır sandık ağatkanın. Aylanayım bakıvay, sen aldığı sözdü aytpağın, aldığın aytkan sözündü, cengelerin uksan egerde, baykelerin en atçap dep günden oğurtmasın başlarını. Senin aytkan sözüngön anda жооп берейин жакшылап. Көкбөрү тартып жүрөбүн расатадан калган салттулап. Кулак чапкандан көрө тыке улак чапкан жакшыраак. Элиртип күлүк мингенде эң сонун өтөт жаш курак. Ер колтурсаң тимеле массаж кылат, мас кылат. Егип алсаң улакты шыйрактан кармап жакшылап, суурулуп топтон чыгаарда коргоочу келет каккылап. Көшөрүп ага болбоймун келатса дагы таш кулап.
Тайқазанға салғанда көңілімді шат қылат. Еркектер ғана чауышат, тақымға басып тартқылап. Ой, сен дағы туйлатып күлік минбесең, тақымыңды жорытып, жеңекем таң атқан чаң атқылады. Қармағаның қара қаш құлақ, ойғандай сонын жаш құрақ. Чынығы бағбан жашоды чывықты тігіп баққылат, саяпкердің жақшысы чоурды күлік атқылат. Жалпелім басын беруді жамақташалық жақшылап. Сен жорытат дейсің, тақымдың емне жобың жоқ беле жақшырақ. Ой, чымчылашам деп өкөбүз чектен чыга көрбөйлү, ел жакшыларың олтурат, кичинең эки сөздү жөндөйлү. Манастын урпактарыбыз бакым майдалана бербей. Айланайым бакыбай ой, бүгүн жалаң жакшы акындар жыйылды. Жанатан бері байқасам, жарқыттың тікел жиынды, ар бір айтқан сөзіңің атпай жұрт қырғызтой. Жиылды, құрды талашқан сыпырдап тұрасың, ошол жағың білінді, агөрі қолдасаң болбай бұтыкем ақ оқшоғын инеңді. Аябайм сенден белекті, ой құр еле құр дейсің тіке, құр еле саға келекпі, анда құрыл чечіп беріп саға қылайын бүгін белектіңе. О, құрын чечіп кірді ғой, бұны Bakıvay jönjerden kurdu tökken жоқ. Senin belegingdi bayqasam, mağadağı peylime negediras ötken жоқ. Жақшыле тарттым құрыңды беліме тақыр жеткен жоқ. Менен кішіне құрсағым бар екенін ары уақыттан естейсің. Емнеге құрсағы бар еме деп кішінен ал жағымды сезбейсің. İçine kursağı var, tık edip kişine kurundun uzartıp nege vermeysin. Vaqt болып қалды. Рахмат ақындарым. Қол шалар болсын. Саламат еже. Уақыт қылалы. Ой, төгөйін байке төгөйін, ел қолдап түмеле қолдап тара тұрат кечеде. Тікемдің ұрдай деп тұрсам, ұншықпай жатат ечеле. Жақшыға тарту қылсаң, жашода тіке құр қалтырбайт дечеле. Еми елім мұнда қолдоды, жанды очым киік аттырат, мен да жақшыны тұрам ойлоно. Сенің берген құрың бұйырыса кейінке құрға болсын жолдомо. Бара келді. Рахмат ақындар, рахмат, чоң рахмат. Уақытымыз болып қалды, регламент болып қалды. Жақсы айтыш болды. Менімше жанды айтыш болды да. Өкөңір жақсы еле мұндай салмақтап кірдіңер еле, тақымдан баштап құрыға шейін жақсы айтыш болды. Алқыштап қойғылы, азаматсыздар. Живой болды да. Панчлайндар жақсы болды бұл жақты. 14-ші жұптың шығар алдында мен Шекербек әкем менен Абдивали әкемдің жеңушісін анықтап қойылы. Абдивали байгебіз жеңуші болып аталды, қол шап қойылы. Бұл кишілердің аралашып жаштарға сөз айтып тұрған жақшы. 14-ші жұп болып Улан Тоқтосунов, Курсант Нарматов. Улан мырза Сыкөл облысының Ақсу районынан болот. Жаш ақын мына Арық мырза тұқымынан
Абыны курсанта кез болсо Токтогулдан акындардын тарыхын мыкты билген акын, керек болсо гороскоп менен жорugан акын деп бизге маалымат жазылган экен. Ошол байкайлы анда. Күн санамыңызды, жылды санамызды. Акындарга көңүл буралы. Aman bu жалпы көрөрман, aman bu жалпы угуучу. Ортого чыгып акындар ментип оюнзокту куруучу. Жалпы агайын элдердин бир жазылып кетсин курушу. Акыйкаттырда макбул акындардын жумушу. Кичүүгө ызаат көрсөтүп улууну урмат кылуучу. Тилибизден бал тамып тизилсин сөздүн шурусу. Улан деген бул иним ысык көлдө төрөлүп ысык көлдө туруучу. Ысык көл жердин сулуусу кыргыздар үчүн керемет, кышында тоңбой турушу. Жайында бассаң салкындап жазылат дендин курушу. Ырдаса тили таңшыган, ысык көлдөй чалкыган, ысык көлдүн уулушу. Жалындап турган жаш акын, жаштардын мыкты турусу. Мен болсо акын курсантмын, айтыш коомдо устатмын. Мен боломун улуусу. Агайындар, туугандар акынга көңүл буруучу, ар сөздү талдап угуучу. Акынга кубат дем болот, көрүп турган көпчүлүк, анан колка коштоп турусу. Токтолбостон уланым, тоосусундай ташкында. Төкмөлү көнөр бактыңда, токтолбой өргө чапкында. Тилек кылсаң Кудайдан, тилегин берет жаштында. Өнөр алды кызыл тил, өнөрдүн балын таткында. Акын болсоң уланым, акыйкаттырда актырда. Кырсты кыргыз калктырда, ынтымактырда нарктырда, тааданырда салттырда. Анан компанияларды жакшырда, компания Мегаком, компания Шорону, ана Мегаком бакай банктырда. Жагынчын, көрөлүң айтыш камынчын. Айланайын байеке, бул айтыш жакты мага деп. Эртең булбулдар дагы сагынсын. Бул жол болдуң атам обону, эми жол болуп болсун багымчын. Элмирбек салган бул обоң кайраң, элине кайра жаңырсын. Акыйкат кепти сурасам, айтып берейин байеке сен. Акыйкат кепти сурасаң, азыр намыс кетти, нарк кетти, каада кетти, салт кетти. Адилеттүү хандардын алдынан алтын так кетти. Адилетсиздер башларып, ак калпак элден бак кетти. Берекелүүң аш кетти, батыштын туурап кылыгын, бабаңы билбей жаш кетти. Орошуп, каракчыдай тоношуп, бар байлыктын барлыгын чиркин башы жок чоңдор алып кетти. Анда байке жамандың айтпай, жакшын айт, кайгынын айтпай, бактын айт. Эчегиң эссиздердин кылганын, элимден салык жыйганымдан эстесем жашым тамчылайт. Элиталар чыгышып, кебин тантырайт. Улуттун эмес багына, улуттун эмес зарына, ул кызынын багына да уучтап акча каржылайт. Кемеңгер жаштар чыгууда, кыргыздын ойлоп абалын, кыргыздын ойлоп абалын. Кагайын бурса байеке, ийгилик бизге байеке, бурса ишенем сөзсүз жаркырап.
Yalan жақсылықтың айтқын деп жанinem meni ayıptaydı. Tahtap cevapты vereyim tasın akın kamıkbaydı. Çındıkты kızıl til aytat biz aytbayanan kim aytat çındıktan tilim talıkbaydı. Tuğra mesketken qoğumdu da tuğrasın aytıp akınдар tuğra жаққа bağıttaydı. Arvaqta akınдар haqiqatты aytpasa adiletlikten alыстaydı. Kim adilet kim qaranı köpçülük görüp kalыстaydı. Andықтан қарапайым елдер де мына өзің айтқандай тонып жатқан салықтайды. Қазынаға жеткірбей сол чөнтігі ақшаны сомып жатқан салықтайды. Халықтың қанын митедей сорып жатқан салықтайды. Алып жұлып байыған адилеттіктен тайған емнеге байларға салық салышпайды. Заңғырап тұрса имарат салықты доғылап кім барат жарқанып жақын барышпайды. Жадағасы дарбазасын қағышпайды. Байларға салса салықты байдың көні қамықпайды. Жарды жалшы бечара төлеп өскен ечара жабырқап қантып жабықпайды. Зарлап тапса ақшаны салыққа кетсе тапқаны зарғақты шапқантып зарықпайды. Егінді дәлі бақпаса түшін беріп жарытпайды. Өгізді дәлі бақпаса күчін беріп жарытпайды. Uydu deli bakmasa sütün verip jarıtpaydı. Kolunda жоқты kordosa, salığın salıp tonosa, sağın oydu arık boyunca sağıp жатқанын anıqtaydı. Qarap durup oşonu, kalıstık жоқ jaşonu, senin kavırgan kalbini kayışpaydı. Айтайым сөздің ұрасың, жақшылықтың айт десем қайра жамандыққа дойып тұрасың. Анда мен айтам жақшылық, кеше пандемияң учурда үлісту жаштар бірігіп, ынтымағы білініп, қылындың іштің ұрасы. Андан бері қарасақ, олимпиадаға барышып, алдулар менен алышып, дүйнөлүккө барышып, алтын жез күмүш алышып, таңталды кыргыз кубаты. Кырчындай жаштар барында, кыргызга көмүл көрүп камылга. Буйруса болот ба экен о, ийгилик иштин ырасы. Андан айталы сөздүн ой менен, акындан рас ой денен. Мына курултай folk деп аталып, мына атанын салган жол кенен. Булар курултай кылып, айтышка курултай кылып өткөрдү. Кече Курман Жанжы салган жол менен, айтышка кылды курултай булар Алымбек салган жол менен. Çıkan inim oğuzundan çındık kepler aytıldı. Jamgırday sözdü jadırıp жазып koydun jarpımdı. Oşa olimpiyadaga bargandar, күрөшкө түшкөн balbandar gümüş kolu артынды. Andan son kırgız kızları alamdın elin tangалтып, артынып geldi altındı. Бирок алтынга жеткен kızlardı akarачкага теңешип, аргандай сындар айтылды. Essizler aytkan сын pikir al eskiden kalgan sarkındı. Kırgız elim urmattayt kızlardan çıkkan batırdı. Kızlarımız mıktıken kıyım milde tartıldı. Kırgızın tuğusun götürüp alamda dalay өлкөнү ara jolgo kaldırdı. Bирок jetiş üçün жеңишке kara terini ağızıp kara jandı karçurdu. Erdigin bağlav hökümet енчисине алардын акчалай тартуу тартылды. Жана мамлекетти тоногон алдым жуттумдар алгыча араандай ачкан алкымды. Ошондой мыктылар алсын миллионду. Дуу кылып кыргыз атагын дүйнөгө дүңгүрөткөн калкымды.
келечекке кадам бар. Жаңыланып өнүгүдө заман бар. Жаңырынын заманы деп бул жаштар. Жаңы айтыш уюштурду заман бар. Өткөн күндү сен эстедиңби, байеке? Өнүгүүнү сезбедиңби? Жаңылан эми байеке, жаңырат белген айтыш деми. Өнүгүү мекен болсо кен ынтымагы бекем. Баракелде. Эгемендикте элибиз жашасын аман эсен, өркүндүсүн Кыргызстан. Баракелде. Жакшы ниет, жарым тилек. Жарымыбыздан чоң рахмат акындарыбызга, акебизге чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Сонун ырышаңды болуп бүтүрдүк, Байкабай, өтө бериңиз сиз. Анан 13-чү жуптан Бакыт Шаршыналиев, Тынчтык Эсенбай уулунун айтышы эсиңерде. Бакыт Шаршыналиев жеңүүчү деп аныкталды Калыстар тобу тарабынан. Бизде 15-чү жуп калды. 15-чү жуп калды. Бул акыркы жуп. Эч кимиз кетпей турабыз. Себеп дегенде туугандар мындай. Шартыбыз мындай. 15-чү жупту азыр биз айтыштырабыз. Ага чейин Ордо Сахна Муса Баетовдун Ойгоном деген чыгармасын аткарып берет. Андан кийин бизде бир сюрприз бар. Баарыбыз баарылап, бүгүнкү ошо Асанбайдын борборун жалпы энергияга бөлүп, сиздер билген элдик ырды чогуу мындай эметебиз да. Бул сюрприз. Ошон үчүн баарыңыздарды суранабыз, аягына дейре биз менен болуп бериңиздер. Ортодо Ордо Сахна Муса Баетов Ойгоном.
браво. Бұл эми Ордо сахна, бұл эми бренд. Мұса Баятов, чоң рахмат сіздерге. 15-ші жұп Эсенбек Кийизбаев Кыдыралы оолу Иса, Эсенбек Тоң районунун Ысыкөл облусунун Тоң районунан караштуу Тоң районунан көптөгөн айыштарды уюштуруп жүргөн акын өзү. Иса болсо биздин мына жүрөгүбүз болгон Баткенден келген жаш акын. Эсенбек Кийизбаев Кыдыралы оолу Иса. Çoyulbay salamat esen barsın mı kalkın sabındın çetin oyulbay haytış kılalın emese bayge aşıken tukan estekem atalarımızın yolunday halkınıp çıksın emese bayge aytılgan mumul oyunday aytıştın damı çıkavay kalkın Kalakanınar soğulbay Oy buna körsettin örüşün deyip kol çavu bolat momunday Negisin ağlandın altın aylanıp tavalbay musul kalkındın usul kolunday Bayke halkap dursa kalayık düzeli finalga çeyin jetem koңala soңa jobustun kolunday Enin akınдар çıkıp bul jerge halkın kaygındın aydap ketirsin Артынан çıkkan жаш балдар андан алдыга карай жетилсин Эсекем болсо чоң акын байке жол берип турсаң ушинтибиниңиз кантип эсирсин Анда кезекти байкен берейин ал ошо тушооманда кесилсин Мындағың амандық сұрайым жалпыңан Сезіліп тұрат мынауын сені қолдаған қырғыз қалқыман Бүгін алғаш шығып той сахнаға мұнаң айтыштың көшөгөсін açып жүр Ақындық жолдың ылайым ой бір туғаным басып жүр Айтыш болот дегенден ушундай алыстан бери шашып тур Бүгүн кубанычыңды карачы бөлүшөйүн деп келдим Сени менен мына бул жактан көрүшөйүн деп келдим Кызыл тилдиң ой таңдайга кайрайынчы деп келдим Баткенден келген балапанай сени менен сайрашайын деп келдим Бүгін аралашып келдің да Жаратқан берген өнөрдің мындай жақасын биік тута жүр Ақындар менен бір жүріп кешігін дағы жұта жүр Бүгінгі алғач айтышыңдың мына бұл игілік қоштап етпесін Айтышам деген ақындың көбің артыңан чурқап жетпесін Батабыз ушул өзүңөн ой башыңан айбагың кетпесин
gelişinen iyilik. Akındık jolga momintip könüşüngön iyilik. Köngülüңdүн өнөргө bölüşüngön oy iyilik. Бүгүн ушундай келген айтышта тап жүгүрөт дечеле, таптан дагы биринчи. Бак жүгүрөт дечеле, бактан дагы биринчи. Багың менен бүгүн бир, багың дагың, жалпы журттун кашында жалпана турчу сен эмес, атылып турган ок болсун, арамдыктың ойлогон алдардың да жок болсун. Бүгүн кубанычыңды бөлүшүп, куттуктоң айтып карачы кутман эл менен көрүшүп, өзүңдөй болгон акындар өрөндөн чыксын дегеним, кызыл тилиң бүгүн бир, кыргыз үчүн тере бер, ар бир ойду карачы жүрөгүң менен бере бер. Айтыш болот дегенде алыста болсоң таң ушинтип ордобузга келе бер. Kapağınız bayke, yaxşılıktı çınında, aytıp kettin bul jerge. Akbatan kabul bolsun deyin bayke, akbatan artık emespi bayken, abirdi bilgenge. Önörün menen sen dağın elge jakkın bayke bay. Har dayıma uşintip, köngülümdü kuvantkın. Köngülümdü kuvantıp elime dayın ıraytkın. Alga çıktım sahnaga bayke, kemçilik bolot alыras bul jagındağı bir aytkın. Atağınızkan rahmat bayke, bирок Akbata dayın berilet bayken, anыңды kabul aldım men. Bирок kemçilik ketseň egerde bayke, sın degen adamdardın östüret ana iniňe bayken sın aytkın. Alыras Batkenden kelgen balamın bayke, bul jagын ayttың sen tolgop. Andamesең айтайын мен дагың элге мен болжоп. Антпесе байкем карачы Баткенден чыккан эл аман. Турмуш деп кетти четелге, бирок намысың чыктым мен коргоп. Ha бирок бир нерсеге капамын байке, бирөөлөр жүрөт кенди ойлоп. Баткенин жашап турбайбы байке, бактылуу кыргыз элди ойлоп. Бул күнү кайгысың ушул Баткендин байке, айтайынчы мен толгоп. Чек болуп жашап элиме, арманай чек болуп турат эл коргоп. Çapkan tulpar bol, asmanda uçkan şumkar bol. Emi Batkenden gelsen uşintip eliңдin algın batasın. Оңдойсуң деп той турабыз, буйрусаң орчунду сөздүн катасын. Ал эми алыс жолдон ушундай сапарыңа береке. Эмиң ийгиликтер өзүңдү ороп жүрсүн дегеним, жакшылыктар ылайым өзүңдү тозуп жүрсүн дегеним. Кызыл тилиң таңдайга кайрап жүрө бере көр, кыргыз элдин ичинде сайрап ырдап бере бер. Эмиң убакыт келдиң өңдөнөт, андаң абалкылар айткандай, ой чобур болбой күлүк бол эл жериңе. Желек бол, ар убактан ушундай Баткенден чыккан акын бол, акындарга жакын бол. Эмиң убакыт бүтүп баратат, убакытка макул бол. Чоң рахмат. Эсенбек Кийизбаев, Кыдыралы уулу Иса. Иса, сени куттуктайм. Тушубуз кесилип аттыр ушу жигиттин бүгүн чоң айтыштарда, жолуң басайда болсун, сапарың чоң айтыштарда айтышып, өнөрүң өркүндө берсин, өркүнүң өссүн.
Анда эмесе калайык, маанай кандай? Бир уудуу салып койбойсуздарбы? Не дедиңиздер? Мен азыр сахнаны ортону бошотоюн дагы. Таң атеден ушул саатка чейин калыстыгын кылып, ушул калыстык деген бир гана ушул этикалык жол болсо, мындай көптөгөн нормаларды ичине баягы байытып, ошону мындай ичинен кайнатып, акыл казандарын, анан бүгүнкү жарым финалдык беттешүүлөрдүн жыйынтыктарын чыгарып беришти. Алдыңыздарга бүгүнкү калыстар тобун чакырайын. Анда эмесе саламат эжеке, өзүңүз баш болуп Рыспай эке, Амантаева, келиңиздер, кол чабуулар менен силерди ортого чакыралы. Калыстар тобу, сөз сиздерде. Азыр кыскача бир пикириңерди айтып, андан кийин чучугулак тартабыз. Чучугулак дегенде бүгүн ээленген акындар ким менен ким беттешет, ким кимге жуп болот, ошону аныктайбыз. Бакыт Шаршаналиев менен Тынчтык Эсенбай уулунун 13-чү жоптун жыйынтыгы боюнча Улан Токтосунов менен Курсант Нурматовдуку боюнча 2-1 Улан Токтосунов финалга чыкты. Улан, куттуктайм. Келиңиз, саламатча баштап бериңиз. Жакшы болот. Мына бу арасында дагы руханий дөөлөттөр болбосо, жер бетинде адамзат эмне болор эле? Жанагы каркылдап дейт. Качыр озуп, тулпарлардын канаты эшен тарыхта сынып, ошондой бир адамзаттын башынан кечирген алай дүлөй аламаттардан өтүп келип, бүгүн мына карын ток болуп турганда, жекеле Кыргызстанда эмес, жер бетинде азыр карын ток, кайгы жок дегендей космосту багындырып турган учурубузда руханий дөөлөттөрүбүз арасында дагы кичине жакырланып, анча бир баасын, наркын таба албай турган учурларды бизден башка улуттар дагы сайрап жатат. Кадимкидей отуруп, пикир талашып ошентип жаткан учурда чоң саамалыкты баштады биздин жаштарыбыз. Билбейм, үстүндө ким турат бул долбоордун. Ошол жаңы долбоор, жаш долбоордун башында турган азаматтарга мен алкыш айткым келет. Мабы эмне дедиле, айтыш фольк деп туруп, эл аралык айдыңда дагы мындай бир дүбүртүбүз жеткиликтүү кылып ат койдуңуздар. Курултай деген мынабы ушулардын барын башында жүргөн азаматтарга мен алкышым чексиз. Анткен менен мынабу ата жолунда мындай айтканда бабалардын изинде изгиликке үндөп жатабыз, изгиликке чакырып жатабыз акындар аркылуу. Өзү бир учурда бир данышмандын айтканы бар экен, бизге чейинки доордо эле. Ушуну менен пайгамбарлар бүттү. Кайра пайгамбарлар жаралбайт. Эми Кудайдын кабарчылары акындар болот деген экен. Дал ошонун үлгүсүн кыргыздар көрсөтүп жатат. Акын деген жазмакын да бизде, төкмакын да бизде жамакчы дагы, кошокчу дагы, жарчы дагы бизде. Ушундай улуу эл экенбиз. Ушул улуу касиеттерибизден, дөөлөттөрүбүздөн Алла Таала бизди кемитпесин, көбүрсүн дегендей. Мына могу жакта Саралтын деп коем, саргашкабыз турат. Биягыбызда биздин өзүбүздүн кадимкидей кемеңгер айланайын ырыскы чакырган Рыспайыбыз турат. Манасчылардын эң бийиги дагы, улугу дагы. Мына ушундай, мен дагы кыргыздын бактылуу кыз экенмин. Ошентип көрөнгөбүз көбүрүп турганда, ушундай азаматтарыбыздын ортосунда мына алпаруучу жигит дагы бүгүн мындай суурулуп чыгып айланайын. Сөздүн дагы бир жакшына данын таап дегендей. Ушул нускада расында мына кийинки өсүп келе жаткан урпакка, келечек урпакка баарыбыз милдеттүүбүз. Мына көрүүчүлөр дагы отурган элге рахмат. Анткени ушул отургандын өзү нуска, ушунун өзү маданият, ушунун өзү тарых эртең үлгү болуп кала берет экен. Ушул санат ибаратыбыздын берекесин берсин туугандар. Калыстар тобунун атынан Самат эжекем сөзүн айтты окшойт. Анда эмесе, урматтуу күйөрмандар, айтыштын сүйөрмандары, калың эл, биз азыр жарым финалдык беттештин элегинен өтүп, финалдык бөлүктө айтыша турган акындардын 15 чүкөнү ортого салдык дагы 16-сын жуп болуш үчүн 16-сын сиздер араңардан чечип алдыңыздар, аны эң аягында айтасыздар. Азыр болсо эми бысмылда бармактарым кыймылда деп тургандан бирден чүкөнүн алып туруп сандарын айтыңыздар, камерага көрсөтүңүздөр. Биз уда катарына чыккан баягы жуптарды аныктайбыз. Финалдык беттештен катышуучуларын биз билебиз. Номурун айтып бериңиздер.
бу 26 деген санды көрсөттү. 26 номерда мен аттарын атай турам. 26 Кадырбек Бейшенов. Keyinki 14 ekan. 14-чүкө Эсен Жабаев. Биринчи жубаныкта жана Максат Кулуев жагылышпасымы. Келиңиздер, кол чаларга коштосунда Чыңгызхан Максат ортого чыгып кол алышып коюңуздар, сүрөткө түшүп коюңуздар. Абдуәли Акимбеков номер 31-чи катар саны. Мамбет мырза, акыл айтышыбыздын көрүкү болуп бериңиздер сиз. Абдуәли аке менен кызыктуу айтыш болот. Сүрөткө чыгып коюңуздар. Мамбет акын Абдуәли аке. Жана кийингилер аныкталып калды, бирок сиз алып айтып коелук биз. Номер жанагы көшүлүп жайлоодо жамбаштап жатып күүтүңшаган акындарыбыз безенген доордон мына кандай сонун сулуу 21 жылдын 4-үндө быйыл жылды керемет жыйынтыктап жатабыз. Төкмө акындарыбызды мындай жаңы форматта, жаңы заманбап бир нукта көрсөтөлү деген иш биринчи жолкусу. Кудай буйруса ойлойбуз, сиздер менен баарыбыз биргеликте мына эл журтубуз менен өнөр сүйгөн коомчулук турганда кыргыз элинин руханий дөөлөттөрү дагы байый берет, жыйынтыкталып жатат. Азыр болсо биз негизги уюштуруучулардын талабы боюнча эң аягында дагы бир жуп калды эле. Ошого кимди чыгарабыз деген чоң маселе болгон. Акыркы айтышта Эсенбекпи? Эсенбек деген азаматыбыз жеңип, анан ошол кыраанга ким бетме-бет чыгат жуп болуп дегенде негизинен биз акылдашып туруп, жок, берке. Кечиресиздер. Мындайда биз Ошто дагы чоң алтын комуз деген айтыш өткөрдүк. Калың журт. Анан албетте мындай көңүлгө тартып, айлыбызга тартып, же тууганыбызга тартып койсок, баарыбызга эле ушул жерде кымбат кишилер бар. Анан кичине каймагына жараша, ачыткысына жараша намбышат эмеспи? Ошон үчүн моюнга алышыбыз керек. Эртең алдында бул проекттин долбоордун эл аралык деңгээлде чыгабыз деген үмүттөрү бар да. Анан ошон үчүн чаап бере турган күлүктөрүбүз бар. Биз аларды мен жана башында карга менен качырды бекер айткан жокмун. Тулпарларыбыз, булбулдарыбыз сайрап турса, таңыбызда көркүнө келип, кечигибиз берекелүү болуп, жакшы уктайбыз. Ошон үчүн биз аптан бул жерде ынтымакка келип отуруп, Баян деген бир тулпарыбыз бар биздин. Ошол азаматты тандап алдык, Баян Акматовду. Мына ошону кыргыз эли суусап, чаңка уга турган төкмө акын. Ошого ийгилик каалайбыз. Жамайкада жакшырдаган, анан бирок ошол экөөгө баарыбыздын калыс тартоодо кичине ичибиз атышып калган жери болду эле. Анан аябай акылдашып, макулдашып туруп Баянды туура көрдүк. Жамайка таарынбай турар. Ошол экөөнүн баягы эмесин такшалып өсүп ордуна келет. Ак жол. Ошол эме. Ийгилик болсун, аман эсендик болсун. Элибиз аман, жерибиз тынч болсун туугандар. Калыс тартоона бир жаштап кол чап койлор Исмаил Исаков. Белгилүү манасчы Кыргыз Республикасынын артисти Саламат Садыкова жана Саргашка акын агабыз Аматай Кутманалиев. Чоң рахмат сиздерге, кызматыңыздарга. Жайгашып бериңиздер. Ушу менен ардактуу меймандар, биздин сюрприз азыр болот. Бирок ага дейин келиңиздер. Бүгүнкү ушул иш-чараны ишке ашырган өтө чоң команда бар. Бул команданын аты Курултай деп аталат. Биринчи Курултай деп ачылган, өзүнүн аты атып турганда ушундай Курултай деген сөзгө дагы, ушул түшүнүккө дагы жаңыча бир маани береличи. Чыгармачылыкты эркин аянтчасы болсунчу. Чыгармачылык эч качан цензурага, эч качан чектөөлөргө багынбайт. Качан каалабасаң асманды тиреп, мындай көктү мелжип, ар дайым кыялданып турат. Ошондуктан Курултайдын балдарына жана Курултай фолк командасына өзгөчө бир кол чаңыңыздар болсун. Азаматсыздар, абдан жакшы демеле көтөрүп чыктыңыздар. Аны менен катар Мегаком компаниясы, Шоро компаниясы жана демирчүбүз Бакай банкадагы дагы бир жолу алкыштап кол чапыңыздар. Сиздер бар, биз барбыз. Сиздердин мына
түшкү тамактануу учурунда атайын этно фуршет күтүп алды. Көрдүңүздөр, буга чейин көрбөй жүргөндөр бир жолу көрүп алдыңыздар, даам сызбай жүргөндөр эми сызып алдыңыздар. Эми ушул даам оозуңуздардын ууртуңуздардан кетпейт деп ишенебиз. Аны менен катар бүгүнкү сахнабыздын артында Ордо сахна этнографиялык театрдын аркасында сонун кийиздер турат. Ал Тумар арт группасынан Белеке жана ордунан туруп калды. Албетте кыргыз мамлекетибиздин бүгүнкүбүздүн сыймыгы биздин авангард, музыкалык авангард Ордо сахна өзгөчө кол чалар болсун. Асанбай Борборуна бир кол чалар болсун. Чоң рахмат силерге Асанбай Борбору. Бардык жагынан жакшы иш-чара уюштуруп бериңиздер. Жана бүгүн катышкан акындарга бир ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Бар болуңуздар акындар. Ушуңуздар улана берсин. Өзүңүздөргө окшогон кийинки мундарды таптай бериңиздер. Азыр болсо кеш кезегин жыйынтыктап мен Эркин Нурбайдын оолум мен кызматта болдум. Чоң рахмат силерге, арыбаңыздар, кемейиңиздер. Эми биз сүйлөшкөндөй сюрприз туугандар. Жанакы флешмоб деген жакшы оокат бар эмеспи? Аны бардыгыбыз азыр жөн эле акындарга укпастан аларды сугарылдык. Ушул кыргыздын жакшы улуттук элдик ыры бар. Ошол ырдын башталганын эле силер түшүнөсүздөр. Ушул ыр менен, ынтымак менен бүгүнкү иш-чарабызды жыйынтыктайлы дагы кийинки финалга камдана берели. Бар болуңуздар, айтыштын күйөрмандары, сүйөрмандары, келиңиздер андай болсо. Ордо сахна жана биздин акындардан флешмоб. Майдалай бассаң жаныңа пайда. Ошол ырдасак болобу я? Үйнүгө чыгарыңыздарчы. Майдалай бассаң жаныңа пайда. Орой, басқаның майда, орот олсын. Майда, басқаның майда, орот олсын. Майда, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Майда, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Майда, топондору сизге пайда, егіндері бизге пайда. Топондору сизге пайда, егіндері бизге пайда. Майда, майдалай бассаң жаныңа пайда. Орой, майдалай бассаң жаныңа пайда. Орой, басқаның майда, орот олсын. Майда, басқаның майда, орот олсын. Майда, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Майда, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Майда, топондору сизге пайда, егіндері бізге пайда. Топондору сизге пайда, егіндері бізге пайда. Майда, майдалай бассаң жаныңа пайда. Орой, майдалай бассаң жаныңа пайда. Орой, басқаның майда, орот олсын. Майда, басқаның майда, орот олсын. Майда, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Майда, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Майда, топондору сизге пайда, егіндері бізге пайда. Топондору сизге пайда, егіндері бізге пайда. Майда. Баракелде, акындарыбыз Ордо сахна. Эми урматтуу көрөрмандар, ушу менен мен түшүнүп турам, ары кеткиңиздер дагы келбей турат, бирок ушу менен иш-чарабыз өз соңуна келип жетти. Мен барыңыздарды бүгүн ушундай бир жакшы иш-чара болду, жакшы айтыш болду деп бар жерге жайыңыздар, кабарды таркатыңыздар, айтыңыздар. Кийинки финалда жолугабыз. Финалдык беттештин күнүн, саатын, убактысын, жерин, форматын дагы аныктап айтабыз.
жакшы сөздөр айтылды, ошонун баардыгын жүрөгүңүздө сактап барыңыздар дагы. Эгерим эч качан кыргыздын уңгусу, уюткусу өчпөсүн, айтышы, кылымдарды каратып жүрө берсин. Бар болуңуздар!